Vari batsela Mafhungo SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg twi. Mafhungo malwane nga tshino tshifhinga khea. Ho bebiwa vhana vha re na tshivhalo na musi nga ṅwaha muswa. Ours here is to see whether our citizens are safe during the concluding of the festive season. Fhaḽa dzibitshini dza KwaZulu-Natal tsireledzo yo khwaṱha vhukuma. Vha tshumelo ya u langa mukanoni BMA vha ri vha khou lavhelela u ḓo engedzea ha vhuendi. Ndi madekwana nṋe ndi tshi khou tou ri halala na ṅwaha muswa. Nṋe ndi Jennifer Matsila ri khou vha ḓisela mafhungo fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Ḽihaye. Kha ri vhe roṱhe na kha uno ṅwaha. President wa shango Vho Cyril Ramaphosa vha khou tamela vhadzulapo mashudu a ṅwaha muswa we ra u thoma ṋamusi wa 2026. As we welcome the new year, we do so with reflection, resolve and hope. The year behind us was not easy. Many South Africans faced the strain of a myriad of challenges over the past year. It continues to be a matter of concern that many South Africans are unemployed and that poverty and inequality persist. The high cost of living has imposed huge burdens on South African households. Many communities live in fear of gangsters. Women and children live in fear of gender-based violence and femicide. The delivery of basic services in our cities, in our towns and villages are often disrupted or do not exist at all. These are difficult and complex challenges faced by many of our people. I acknowledge these difficulties plainly and give assurance that your struggles are known and understood. We are continuing to take a variety of actions to address these challenges. Tsireledzo yo khwaṱha vhukuma dzibitshini dza KwaZulu-Natal nga tshino tshifhinga tsha maḓuvha a dzi holiday. Ours here is to see whether our citizens are safe during the concluding of the festive season. We know that some are coming from afar, even outside of our province, even outside of our country. When they see the likes of General Kwanazi and also the members of SABC, Metro and safety structures, they gain confidence on the safety and security in the beaches. As you can see, our beaches are really crowded, which is also speaking to the economy of our province and tourism, that the numbers in terms of tourism in the province have really increased. And in terms of our economy, there is much economy realized in the province. Reason for that is the stability in the province, safety and security in the province. That is why people, they see KwaZulu-Natal as a destiny for tourism. We are quite proud of our men and women in blue who are doing work, and we thank them for the wonderful work that they are doing. Even the team that is doing rescue, or the rescue team here, they are doing a good work. As the provincial government, we're happy with the work of the police that they are doing during this season. Today is about bringing the premier to the operational area so that we can be able to showcase that to which we promised to the premier and to the people of this province and the visitors that are going to be coming to the province of KwaZulu-Natal, that when we had a parade in October where we are launching our festive season operation, we outlined our plans, our objective for the operation and our phases of the operation. And we then brought the premier today so he can be able to see what has been the achievements, what has been really the activities that the law enforcement have been busy with
where we are largely involved in tourist attraction areas. And we operate in the mountains of Drakensberg in the main, on the western side of our province. We've got a lot of activities taking place in the northern side of our province, in the game farms, and we're at the coastline. It's a hub of activities, especially on the days like this. Durban being the main one, that's why we're here today. Namusi ndi ḓuvha ḽa u tou thoma ḽa ṅwaha muswa wa 2026 hune kanzhi ḽa anzela u dzhiwa sa ḓuvha ḽine vhathu vha yesa ngaḽo dzibitshini fhano Afrika Tshipembe. Wa ri muthu wa lifha dzibitshini ngei ḓoroboni ya Cape Town hune miṱa khathihi na vhaendela mashango vha khou pembelela hone ḓuvha ḽa ṅwaha muswa khathihi na u ḓiphina nga mutsho u fhisaho wa tshilimo. Vhunzhi ha vhathu vhane vha vha dzi holideini vha ri vha khou lavhelela ṅwaha muswa wavhuḓi hune vha ri vha khou ṱoḓa u thomela nṱha uno ṅwaha muswa u itela uri vha kone u swikelela zwipikwa zwavho. I'm finding Cape Town very lovely. You know, entering the new year, it's been very calming. One thing I love about the beach is it's very therapeutic. So I'm basically looking forward to the new year, more to prosperity and more alignment. I don't know, but there's something about alignment that is speaking alignment into the season. From France, my mom and my sister as well. How are you finding Cape Town so far? Incredible, yeah, really fun. We have the full experience, right? And we have still much more to do, you know, to must enjoy. Man, to be honest with you, to serve the Lord with all my heart, to give him the best, serve my family, and just love life to the fullest, man. I think now in this time where things look so dire and people are always worried and stuff like that, it's just a matter of perspective and what you make of the situation that you're currently in. So yeah, that is spiritually the goal for this year. Bebi wa vhana vha re na tshivhalo ṋamusi kha ḓuvha ḽa u thoma ḽa ṅwaha muswa mavunḓu no fhambananaho u mona na shango. Vhalanguli vha muhasho wa mutakalo vho dalela maongelo o fhambananaho u mona na shango u ṱanganedza zwibegwa zwiswa zwa ṅwaha muswa. We are encouraging now everyone to make sure that we follow every necessary steps. As mothers, we must start at home first of talking to our girls. When should they think they can practice sex? But if they are doing that, what are the things that they are going to experience as young children? So at least now people are understanding, because we have that strategy that we've developed as a province in 2023-24 financial year. We started implementing it last year. Our numbers dropped in Gauteng drastically, and even now the numbers are going to drop. MEC wa muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽa Mpumalanga Vho Sasekani Manzini vho dalela vhuongelo ha Shongwe hu re fhaḽa Nkomazi ṋamusi u ṱanganedza tshetshe dza ṅwaha muswa. We are recording all teenage pregnancies, but also separating those that are below the age of 16, because some parents, they don't want us to teach children about sex, about pregnancy, and they believe that if we talk about it, we are teaching them or we are encouraging them to involve themselves in sexual activities, of which the numbers tells us that they are already involving themselves. So we need to educate them and also utilize our clinics as far as contraceptive is concerned, but we will work together to make sure that we reduce the numbers. Vunḓuni ḽa Eastern Cape vho pembelela u ṱanganedziwa ha vhana vha ṅwaha muswa vhuongeloni ha Free hune vha vha kati na nzudzanyo dza u ṱanganedza madokotela vhane vha kha ḓi pfumbudziwa vha tshivhalo tsha 40. We are here today welcoming the newly borns. We praise the Lord. In the province, we've got 61, 38 girl children and 23 boy children. The first one is a boy child in Nelson Mandela. We welcome, what worries us the most is the young girls that are the mothers now. But we are trying to motivate them to go back to school. Vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal MEC wa mutakalo Vho Magugu Simelane vho itela khwelelo vhadzulapo uri vha dzhiele nzhele mitakalo yavho hune vha ri tshivhalo tsha malwadze a sa fholiho tshi khou ṋaṋa u hulela. We have noted that if we don't focus on healthy lifestyle, the non-communicable diseases increase, and as the non-communicable diseases increase in the province, it means we have to pour a lot of budget towards that, and these are lifestyle diseases that can easily be dealt with. Mbilahelo dziṅwe dzine dza vha hone vhukuma ndi dza vhasidzanyana vhane vha khou vha vhabebi vha tshi kha ḓi tou vha vhana vhaṱuku vhone vhaṋe.
Vachimiswa cha ndaulo ya mikanoni kana BMA vari va khou lavhelela u engedzea vhuendi mukanoni Beitbridge musi maḓuvha a vhuawelo swika magumoni. Vha BMA vha khou shumisana na vha mmbi ya vhupileli ya lushaka kana SANDF vho kona u thivhela u pfuka mukanoni ha vhathu vha no fhira zwigidi zwa sumbe zwi siho mulayoni. Vho dzika hafha mukanoni wa Beitbridge na musi nga ḓuvha ḽa ṅwaha muswa musi vhaofisiri vho lavhelela tshivhalo tsha vhuendi vhu re na tshivhalo musi vha tshi ḓo vha vha tshi khou humela murahu nga murahu ha maḓuvha a u awela. Zwipuka zwa ḓaka hu tshi katelwa na mapfene o vha o ḓala vhunga mukanoni hu si na thavhithavhi ya vhathu. Vhaofisiri vha mukanoni vha khou lavhelela u anda vhuendi vhune ha khou humela Afrika Tshipembe kha maḓuvha a ḓaho nahone vha ḓo vha na mafulo o fhambananaho nga tshino tshifhinga. Nga tshifhinga tsha ṅwedzi wa Nyendavhusiku ho fariwa vhathu vha paḓaho zwigidi zwa sumbe vhe vha vha tshi khou lingedza u fhira mukanoni zwi siho mulayoni. I must indicate that we are quite ready for that. We have seen what is the high number of interception all over the border posts that were 7,000. I need to indicate that above all else, the majority of the number, which is more than 3,000, it was the Zimbabwean nationals. And above all that, they were crossing through the Grobles Bridge border post. In the Beitbridge border post, yes, we have encountered a number of interceptions. Vhatshumeli ya vhupileli Afrika Tshipembe na vhone vha ḓo khwaṱhisa mafulo avho fhethu ho tiwaho hanefho mukanoni. We have got boots on the ground to ensure that such activities do not take place. We have deployed our members at various hotspots, also at places that maybe they would assume are not hotspots, but we've also deployed resources there. As you can see, I'm currently at the Beitbridge. I'm here now to reinforce because of the anticipation I beg your pardon, of the return leg. Mukomishinari wa BMA Dr. Vho Mike Masiapato vha ḓo dalela mukano wa Beitbridge u bva nga ḽavhuṱanu. Zwa zwino u kha ḓi vha wo fhumula hafha mukanoni hune zwa khou livhisa kha uri zwipuka zwa ḓaka zwi mona mani zwo vhofholowa. Mathina vha songo vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale ri tshi bvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Ḽihaye kha ri bvele phanḓa. Ho ṱaha vhulwadze ha dangani u mona na ḓorobo ya Polokwane khathihi na Seshego vunḓuni ḽa Limpopo. Vhunzhi ha vhathu henefho vho dzhenwa nga dangani nahone vha khou lila nga u lumiwa thumbuni, u ṱanza khathihi na mivhili ine ya fhisa ya dovha ya rothola zwine zwa vha tsumbadwadze dza vhulwadze vhune ha vhangiwa nga maḓi a songo kunaho. Vhadzulapo vha ri masipala kha u dzhie sambula dza maḓi nga u ṱavhanya henefho hune ha vha na thaidzo dzenedzo uri a yo ṱoliwa laboratory u itela u wanulusa tshivhangi tsha vhulwadze uho. Vhadzulapo vha vhuponi ha u mona na Polokwane na Seshego vha vhona thaidzo ya u farwa nga dangani i tshi khou vhangwa nga maḓi ane a ṋetshedzwa vhadzulapo. Masipala u kokodza maḓi u bva kha zwiko zwo fhambanaho zwa maḓi ho katelwa Olifantspoort Dam, Treatment Plant, Ebenezer Scheme, zwine zwa langiwa nga Lepelle Northern Water, damu ḽa Dep Nord, damu ḽa Seshego na magwedzo a masipala. Vhadzulapo vho kwameaho vha khou lila nga u farwa nga dangani, u luṅwa, u fhisa mivhili na u silingwa, zwine kanzhi zwa ṱumanywa na malwadze a vhangwaho nga maḓi a re na zwitzhili. Vhaṅwe vhadzulapo vho iswa vhuongeloni hune vha khou felelwa nga maanḓa na u neta. Re thomile ho leboga ka metsi ka bana. Nna ke tswa ke le lethuli. Ge ke le lethuli ke šomiša metsi a borehole. Mara ka re o fitlha mo gae ke diatee. Ka thoma o tshologa le ngwanaka wa moimana. A re mama pe ke nwele metsi ke thoma batheke dikrempe ka mpeng. E re ke tima re ya sepetele ba re botša gore aowa le a boile e file nagana gore ke twatše ya ka metsing. Mara re bone gore ke metsi ka gore ntho e affectile Seshego ka moka. Re tšhaba le o apea o no apea o loma ke mala wa lesa ra re bana wo ngwana a tshologa o monnyane a tshologa a ra sebele o natla dia a le eme le tshologa re reka ditšhakhone swantse re ngwana a nwe a gone bopeteri ra ba ra tšhora ra wa mo o motee o tla ba feta. Re ile re ya doctor ba re go ne le bacteria e re nwang re bidiše metsi re tlhape matsogo ya be gona re thoma go lemoga gore problem e mo metsing.
nna ke tswa docteng motlogolo wa ka o tswa docteng leseana la gage le tšo tsoga sepetlele jalo a ke re rena ba bangwe metsi a go rekwa ba bantšhi re ka se afford ba bangwe ebile a re tshware botse jalo gante le re yo phela ka go re bidiše motlho mongwe re tla kwa petere masipala wa Polokwane kha ndingo thangelidza maḓi wana uri huna thaidzo kha ḽiṅwe ḽa magwedzo vhathu vha khou shuma vha sa neti u itela u dovha futhi u vhuisa maḓi o kunaho vhuponi ho kwameaho. We can confirm that the issue is isolated to that specific source. In response, immediate remedial measures were implemented, including the cleansing of the system and continuous flushing to safeguard the network. We are currently processing the incident to establish the root cause and are implementing the necessary corrective actions to prevent a recurrence. All efforts remain directed towards protecting the health and well-being of our residents, and that is our foremost priority, and we will continue to monitor the situation closely. Vhadzulapo vha khou vhilela nga tshovhango malwadze na uri maḓi ayo a ḓovha o dzhena zwitzhili. Rojena kha ṅwaha muswa wa 2026 hune vhanzhi vha khou ḓivhudzisa arali khaṱulo ya u vuswa ha mafhungo ane a kwama tshiwo tsha u ṱanguliwa bulasini ya Palapala i tshi ḓo itwa ṋaṅwaha. Izwi zwi khou ḓa nga murahu musi khothe ya ndayotewa ine ya vha yone ambadzifhele kha shango yo balelwa u ṋekedza khaṱulo yayo kha mafhungo aya e a vha o tea o thetsheleswa phanḓa ha khothe nga ḽa 27 ḽa Lara Mbamahola. Nga ṅwedzi wa Luhuhi nga ṅwaha wa 2022 bulasi ya President Vho Cyril Ramaphosa ngei vunḓuni ḽa Limpopo yo ḓo ṱangula masheleni a $, dza zwigidi dzine dza ita rannda dza dzimiliyoni musi dzi tshi vhaliwa nga masheleni a fhano Afrika Tshipembe. Tshiwo itsho tsho vha tshi sa ḓo swika maṱoni na nḓevheni dza lushaka arali hu si mulanguli muhulwane wa kale wa dzhendedzi ḽa vhusevhi Vho Arthur Fraser. Ava Vho Fraser vho ḓo vulela President Vho Ramaphosa milandu ya vhutshinyi malugana na tshiwo itsho. Ḽiori ḽa EFF ḽo ḓo vusa mafhungo a tshiwo itsho Mbamahola he ḽa itela khaedu tsheo ya Phalamennde ya u sa ṱanganedza muvhigo wa tshigwada itsho tsho ḓiimisaho nga tshoṱhe we wa amba uri Vho Ramaphosa vha nga tea u ṱalutshedza nga tshiwo itshi. Muhaṱuli Vho Stephen Machit vho ḓo vhudzisa ramulayo Vho Camel Premid uri ho itea mini nga fhungo iḽo ḽa EFF ḽa u sa vusa mafhungo ayo a tshiwo tsha bulasi ya Presidente. What happened to them? We just strike a pen through them? Yes. Or press delete on the computer? I beg your pardon? We press delete on the computer for Yes. that vote. Seems to me quite drastic for a court to do. It's what the Constitution enables you to do when you are confronted with unlawfulness, even if it emanates from another organ of state. Murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa EFF Vho Julius Malema vha khou vhudzisesa uri ndi ngani hu na tshilengo kha u vuswa ha mafhungo a tshiwo nga u ṱangulwa bulasi iyo ya Presidente. What is worrisome is that cases that came after our case on Palapala, they have already made judgments on cases that came after us. But Palapala is a difficult case. We need to tell the Chief Justice that for as long as Palapala is not released, every month we are going to come here to make a picket in demand of the release of the Palapala report. Muhaṱuli muhulwane wa shango Vho Mandisa Maya vhe vha ḓo ṋetshedza muvhigo wa ṅwaha nga ṅwaha wa mashumele a vhulamukani nga ṅwedzi wa Lara Mahola vha amba uri khothe ya ndayotewa ina milandu ya 13 yo no fhedzaho miṅwedzi ya 6 na u fhira yo lindela khaṱhulo dza khothe. Vha ri milandu iyo i katela na wonoyu wa ḽihoro ḽa EFF une wa kwama President Vho Ramaphosa. The judiciary is acutely aware that judgments are not always delivered within the prescribed time, and that when this occurs, it unfortunately results in uncertainty in the law and any resultant impatience by litigants and interest groups is fully understandable. But we can assure everyone concerned that every effort is being made to deliver all outstanding judgments expeditiously. Vho Maya vha ri hu khou itwa zwoṱhe uri hu ṋekedziwe khaṱulo kha milandu yo salelaho murahu hu si kale. U bva kha nṋe mukolo wa Matsila ndi ri mafhungo a ṋamusi nga ḓuvha ḽa u thoma ḽa uno ṅwaha muswa o guma nga u rali mafhungo a Tshivenda hone hafhu na matshelo.